Fatalfatu lau Samoa Entertainment TV le nei fo iaso mal fa poponga wana tamua ai usima yel fa fonga. Se fulu tasi manu palangelo amata ile pa manu Amerika Samoa upolwe au fia ile ono manu na avane mol fa osol malo sae ile ato Samoa malelima isi manu fa tasi ai mamamoe na fa mealo fa ne sui pale mia pe on talano al fa ton silio fa to anga Amerika Samoa motor snate mali potia le Samoa News Vestal wai ole nali pote fa se lau ekol fanoi tongtongi ngai fa le alili pe tai na ngia tungalunga le motor sanate Amerika Samoa salta tau ona tau mo tu yala tau o ta penanga nei mol fa awa wai ona maua tau mafai Amerika Samoa talu e iwa 5% ona tau mafai au mai fafo 5% mai le loto i fale mai o se vaenga le loto mfai ngai si tia le 5% e se fulu mai o sila fia foi ele USDA le mafo angole avel poloketi i Samoa ona ele titi fanua o Amerika Samoa fai ai ati na itele fa pea sau no ai le sunga solia mutini il senate o le aunga ia au sia tau mafai tono le tunu ia sa uma maso e fa ale tono wai o le fatu peina o le apolkalame food security mo Amerika Samoa e sau sa o lava mai le USDA sa talu sangaina le fatu sili o fatu anga Amerika Samoa le fono na awai ati ai Washington a wale labo tau mafa le lipoti lava le ale Samoa News mai le fono le senate e fasela miliona tupe Amerika o fa matu mai le USDA mo polkalame kwam sai ban ma Amerika Samoa mai o le tupe o le avai vai nei tu sai ma sei loi long o vaenga le USDA le o fuafua e tau no mai territorial vai sumo mo apelila mai o vaenga o le atangtanga iai le au malanga le USDA o bloketi Amerika Samoa in food security le au fiai le papo vi Samoa ma le tau singo manu le o lo fuafua e fai ai manua ana fa alia al fatun stili mo mai a ona fa matu atu le tupe sai ban lato ai na tele mo tino po le ala fa ingol tupe fa matu atu mo sai ban ai na mol maule li fatun no son taltonunga lo tele se tupe totoe mai le fa se la miliona mai le USDA nga fa ti ai fo nga Amerika Samoa pe ta ia tato sa linga na tali mai le sunga solia motini oni ta penanga o faya pe ta ai e tatau ona wia le ala o mea ai fatali le atoa Samoa ile masi na me tanto singia fo ile fionga sui pale mia i povi o ta wailo na sao matali mai le fionga tuala e natele aveani povi ya Amerika Samoa sao no fo il pal mia il pal menel vaso ne ile o yeso na sila fie se fanua fa se lau e kale o ave ya Amerika Samoa pe tai o isi o fu fu ngadwa ma le atoa Samoa ai ngadwa nga fa pa anga amatanga luengo fai fatu angam fai nga fai va malo e lua mota mafa ia lava o le tau sanga tal wainam langa fa atua nei o fai nga luengan tanga luengo fai nga fai va mai upolu e silel se fulu e tutuila ma le uto fai sua fa mea lofa le o fa fai lele nei le alo alo fanga alu i tutuila ma le fa moe moe sa palai ane i se fi ngota ile lumanai e fa ola i sami o Amerika Samoa ia le ngata i tau mawhai le lau ele ai o tau mawhai le sami e tua ia iona tangata nu ulumanai. Inisi o tala e ui walewa no wha o ngai Samoa le 4G+, pe tai o leo wha to alo ia on wha tanga i le malo le 5G, ma avatu iai le wha tananga alo ia wha lau lua wha lau i tele ai. O iai le fuafua ngal pulengo le DigiCell, ia Anthony Seu e toi wha le ia tilia na pau telefoni, lea o lo o iai le teiminei. I whamtalanga whaalawa i tele mai le DigiCell, o le whaatana ngalo ia wa awane le malo e iai mōna ia inga, wha awala mai le official pule whaatanu le regulator, e whaalau lo ino le 5G, ai o le a tele sona swinga mo le au whai telefoni, e au fi ai ma whainga e pui pui ai mai yala wha soli tu la fono, o lo wha aui mai lunga o sota inga tele vave o asonei, peitai, e tele no whaanga manuu i le taulanga ai o polo masawai, o tato mo le mawina i le umwhai na manino ai, le tautua le DigiCell fa apena foi i le Vodafone. E iei vaenga o le atu whale ata e whialwa i solo le tangata ma le telefoni e su e le pitol whanua e mawai se leo po se ata o le talanoanga. Ai sa vai o le tūlanga foi le nā e peo na mol mawina i tafua ma le tele o nuu le whaasolo atu i mātu o le motu. O talanoa le sunga seu le whaapaanga le DigiCell ma le Nokia o le asi iti ai, le cover, a le lato company le atu nuu, whaatasi ai ma le sawa o le interneti. Pei tai o le tauwanga company telefoni e fualava ili le lei o le kava ma le sawa
o lo fai ia ile filfilinga le au fai telefoni Samoa o lo mo le mawina pe lava le fa le tonu fo e le au nanga ale Vodafone vai ngai ma tu sifo savai ma fai ngata ai ona fa atino nga no fa pisi ni se tau so ta inga mai nai tu o le motu a le mai so nei le o fola fola ai le teacher cell le fa tananga wa vatu le malo e siti ai le au nanga ele ngata le sawa ai o le kaba itulanga tau so ta inga lena si ai leo fai pule il palmenian nafi matua ia ai el fai pule o le pa o le taitai o le tuangai HRPP tu le epasa ile le malia lenga oi le mau o le 2 miliona tala il company Blue Wave nan mele watup o umano mai fai fatasi au kolut le le ma fai ai nei ona fai o ke muso kaukala le Blue Wave ale o ke ma te fa o ke muso kaukala le Blue Wave Maliera o fenga te te tuangai ma ko le 2 miliona Maliera o fenga te te tuangai o le o te tau fai fa pura le mele sa o minister taitai o le si tai o sa no ngai le va masani ai o fai pule e au fiai tu le epasa ile le malia lenga oi le ala pule le moni mal minister o fa tuanga le au le mali e tua pula tai vau na fua mai sa no fa mala mal minister so ta inga le sunga to e lupe po mulu nuku i fainga fa vai al fainga malo e alo lo fa le tulu o pa u wale lo 10% nei le tau au nanga ai o lava le miliona wa watu so ani tangata yana le tulu malango ai ele fonga fetalai le sunga pali ilio e so fainga malo lava e ai fainga fa vai e lau tato walu temine walu le tapasa e lau fionga le tau fai atu minister fa mala se tele mele mala minister Malie se tele le mala le private esel me ka privatization esel me ka no ya Malie mala le privatization no ele mala miskale ele se private no le mafofau e che le ma fau yeah ele se private should be here private man make PPP te tau na no fo nel fono nei ele come ofo Tuli you are corrupted yeah o mana convict o te fa maru atu you are fully committed you are criminal yeah o fionga ye fa kule la fo le ma fo fa na o lava ina fa mata o le taitai o le tuangai sunga tu le epa le minister so ta inga o toi titi lava ona ia tau talane le talaanga o le minister le tu tonu al malo o le tula ima venga malo lua supa se ne vai lalo le fu al motiva o fa vai mo le al miliona le wa tutu ta penanga atu le na la o fianga o le so la o fianga fonga e le no fai ona fa sa ina matou te na sa mo fa ya male le sui mamalu ya se i tau foi pen fo le te wa ve ma ta upe fina wa yai alo tau foi minister ne ya fa puro mai pe fa vai lo wa tau foi mo nei taimi ya se o le matou te o saia o ko chikianga ko kala ko le ya skala ko kala mai ko chikianga ko kala le lo male lo fe ko te te tuanga malo Pisa wa inga lava ia tono al palmenian na fintu wa ia la auli o taunga tala interneti ona wa umana faile submarine cable ai no fole HRPP mfatu ma o tisa tau ona tu ule broadband ma le sape le malo le taina fatu ina le palemia le fionga fia me na o mi mata afa fai pule na si leo e tatane ile mo le ala ma sila i tu taua o si i mai mau fai pule ma fa awa ona fa amana il tai au ya talo atu la fionga ile fonga fitalai la taitai la fionga le taitai o le tuangai tato maut ya a tato tatala vai le mole ala ma tato sila i tu taua ia e si i mai i mau a fai pule le foi tam fai atu ia le minister ya le se me le a tato falawa ia vai le si ile o ia mana ia le matango fio le tatou taiao ale wo o lunga fa nga foi ngana e fa fainta na fa foi ale fa fonga mai tatou tunu talo atu le to fio nga foi le capineta male tatou tu ya mau mai le to fa ai o le tarsang le fio nga le fonga tala la foto pe fa foi mai e la fionga le tatou a matau e se le mana yo le fa soronga o li poti nei o le matou fono sa fai la fionga ile
fonga fitalai ma le fionga le taitai o le tuangai sa ili le awala e mawhai ona whaatino whaangaso longa o lipoti mo tātou ia o levana ia il mauta ia e sala lava le whainga o tātou lipoti o le tele o le taimi wha maonia le tūlanga lau tele ia na whaasolo rea a le ua maua le avanua sa ai le tō whama le uta o le mauta ia tātou mtau ia pionga i whaipule o si o tō leo ia maua le anganga o le mangalu al talo na ni tai au ia tātou whaangasolo le matango fia o le tātou ngā benga sa tātou sawa o le tātou sanga lea ma whaaloar Talo leo onga o le taunu unga na o iai lea so o saunanga. Mtoi whaato ese il whaipule o whaleata le ala i pule le whonga whitalai. Whaapena fo un tālu sanga le whaipule o nganga i whabonga tonu. Le fionga le minista i ala au le mali e toa. Polata i vau. E whaawi i tua la whonga ale ala i pule whaasanga i a teia. Mtoi whaafo i a i tua lafo. Na whaatu mai ele minista o soi fua malo loina i a waalasi tonga manga tawhito. E ave i whafol whaipule i a le ala i le lea i se whaalolongi o le whono. Sauno whaamalulu fo i teita i le HRPP. O lo tam fai lava e vatu whautuanga mo le anga i luma. Ma ia tua i al minista i ato e lupe. I le tala no whaavevesi. Pei taisa le minga i fo i le tali ato e lupe. E le o iolo o whaavevesi. O lo tali atu le malo i whainga whaavae e tau whaapula. Na whaapitoa whaamanui ala fiungan pāla mea, fia mea na o mimta awhaleasan, na fi ngā ringa whai whaatasi pisinisi tū ma oti ma le malo. I tā penanga mo le whono tele ta ita i o malo le tā pulenga le chākom lo olua wha, le whaia mai i Samoa. Le sauninga i whaala ulo ai le whailo i lopo le logo le whono, na alo i ai le ta ita i o le malo le sao, le sunga tau wila e pati tu umatawai, o ia e ana le ata, o manu malo le tau vanga, na whaia ia i unilu olua tolu, o le tu ai ngā whailo lawa e tau la i ai le wa ai tangata, ma mana tu ai se mea whai. Tan tonu le palmia le so tanga o le whailo po le logo, i fōringa wa ai o Samoa le Blue Pacific, ma malo le tau pulenga. O se ngā ruenga o le atu li mata ia fo i lona wha o ngā ina au anga i atu tāpenanga i le nā wha moe moe. Wha manuia fo i le whenga le palmia le Vodafone Samoa, le ena manu malo le la tau te tāpena ina le website mo le fono tele le Chocom. O le amatanga leo so ta inga o mea whai, ai mai so le fono lea, ai o se avano fo e whaalau no ai Samoa, mo tangata nga i mai il masina o pitopa tai milna al fono, ai o waenga, ale ICT. Lau Samoa Entertainment TV, maana tamua mai Samoa le neifo yaso, manuia taul manga o lo troe, swa poponga, ile alofo le atua ile aso atae ao.